مقبرة الجزائريين المنفيين في كاليدونيا الجديدة. الناس اللي مدفونين في هذه الجزيرة عمرهم ما شافوا الجزائر، ضحاو على جال الجزائر باش حنا نولو كيما رانا دوكا، ونفاوهم وساكريفاو بحياتهم وبعدهم على عائلتهم، وعمرهم ما شافوا الجزائر. ملي خطفوهم جابوهم لهنا وماتوا في هذه الجزيرة. لهذه الجزيرة تعتبر أبعد نقطة في العالم. نتكلموا على جزائريين عاشوا ماتوا في مكان غير مكانهم، بيئة ماشي بيئتهم، وبلد ماشي بلادهم. ايه parmi la meilleure cimetière que j'ai vu dans ma vie. C'est qui fait ça? Non, nous on fait ça une fois par mois, bénévole. On est payé, personne ne nous donne de l'argent pour nettoyer. Mais tu ramènes d'où les décors? Les décors c'est le plus intéressant. علي بن حمد آخر جزائري لهنا في هذه المدينة يتكلم عربية. بيتيلو غابرييل، بيتيلو إيمانويل. Ça c'est pas des. Il s'est marié avec des filles à lui. مثلا هذا من السكان الأصليين تاع كاليدونيا. جزيرة واليز. وين جاي هذه جزيرة واليز؟ Futuna, c'est un peu plus loin de la Nouvelle-Calédonie. اسمها ماشي جزيرة هنا. Non. معناتها هذا مواطن من جزيرة واليز متزوج بجزائرية، جابوا هذا وليدهم اللي هو راه مدفون هنا، اللي داروا مدفونين لهنا. شوف هو ما يبينش جزائري، ما يشبهش جزائري، يشبه السكان تاع لهنا، بصح جزائري الاصل. مثلا تكون فايت على هذا القبر تقول القبر تاع واحد فرنسي ولا كريتي عليك. فاطمه بولين ايبوز تو علي احمد. لا كيستيون سي اون مسلمان او سي فاطمه بولين. Oui, Pauline. C'est-à-dire que je peux pas te dire celle-là, si elle était musulmane ou quoi. Épouse Ali Ahmed. Ali Ahmed. Alors ici c'est mixte, les Algériens musulmans avec leurs femmes. داك شغل الوالي لهنا اول واحد دفن في هذه المقبره. يقول لك بلي ولي صالح. C'est les derniers enterrés. معناتها القبور بكري كانوا هكذا. شوف حجره هالك واسمه محمد بالمؤمن. محمد بالمؤمن 1918 وعلي. ومن بعدك هما ولاو بناوهم وداروهم قبوره. يبان كانه قبر فرنسي، شغل تاع فرنسي، بصح هو لا عربي. الى لاغ ستان فرونسي ليك. واسمو بسكري مستوري. هذا جزائري. شوف Elle était mariée avec un Français qui faisait du football. Ça Mistora. Ah non, Mistora, il est de Boken, lui. Oui, c'est un descendant de son. Le père ami. Ce gars-là, c'est son grand-père qui était déporté. Ça, c'est les déportés, ça. Ça, c'est des قبور هادو. Avant, quand on enterrait un gars, on mettait un caillou pour un homme, un caillou pour un gosse, 2 cailloux pour un homme, 3 cailloux pour une femme. C'était tout. Puis après, les cailloux clairs, ça fait qu'on a fait des petites dalles maintenant, pour faire la propreté. Ça fait que toutes les petites tombes que tu vois là, c'est des déportés, ou des transportés, comme ils appellent. Moi, je pense qu'on est tous déportés. Hein. Le mot, il change, mais... قولي احكي لي انت، احكي لي انا جاي لك. احكي لي هذا جدو اب الام نتاعو. شوف وقتاش زايد ووقتاش مات. الطيب بن مبروك 1866 توفي في 1939. Ça c'est le premier qui est venu ici. C'est le premier, ouais, c'est mon grand-père, du côté de ma mère. Ah, c'est le grand-père que tu m'as dit l'histoire. Voilà. C'est le premier qui est arrivé ici. Ouais, c'est le père de ma mère, quoi. Il est arrivé quelle année? Il est arrivé, je crois, en 1893 ou 96. Il était 20 ans? Il était un peu plus vieux. Mon grand-père, lui, il est arrivé, Boufnèche, il est arrivé, il avait 20 ans. Mais lui, il est arrivé, je crois, dans les 22 ou 24 ans. Ok. Parce que il est arrivé dans les 66, 86, 80... Ouais, parce qu'il est arrivé dans les 93. Alors, à 66 à 96, ça fait 23 ans. 23 ans. Il a vécu ici combien d'années? Il est mort en 1939.